Ka Joint Action Committee ki kali kamai kala Weng Noh shwa ya ka Jingīakhih bat Naduh Lashai ka sengi ka khatnyau tarik urempang kin kamai no. Habayakran bat ba wan lembak jerwa chairman ka GEC ulong makinyai budin pat halor ka jingpen am ka sorka da ka MMPO uba jerwa ulong ru ba Kilayaki da ka jingjajai bat kimsim na thau jinglumar EA kumta kin hap ban pan jingshai na ka sorkar. Kilerai ban sengiro Jingīakhih. Ni la call option ta sipor. Ndeng nginyai budin pat. Yang habire itu khajna jong kot kali nang ta de badi ka jor mphnyang la ka sarkar ka la mutona la ka sarkar manta ka pne be ka komitu i jipenhar jong ka nei ngiru ngin top be chwa re se ka kiyo de kinaya naya ta hamra arna lai ba ko biang komju ngir mesti hapsim yang itu isu mo kang tu i dan ba mi news ni kang baka government ka labu de NMPU fi bi khi nei bi ayu tin pa hai entah kan apa labu makna nak ta MMPU tengan itu ngani itu ini kalau habang ikham create loan order de habang ikham create loan order ngikham kawang mau tang yui kaliru ngiki da jinglong peacefully si kata ka MMPU itu babu nang leng government teng sudai benong ba kan hapan sai ba ka government ru mo tah mana sai ke kali kira kamai nei lai kamai lo la sai tah ai ma ha ta